Ар bir adam, akıl eski jetken adam, akıldı balağa jetken adam ne kılat? Oşul sadaka fitirdi bergenge mildettü. Sadaka fitir berbese anın orazası kabul olmaydı. Sadaka fitirdi nesi faydası var balдар? Ulamalar 3 negizgi faydasını aytkan. En birinci sadaka fitirdiği adamga Allah subhanahu wa taala ne kılat? Birincisi anın kılgan orazasını kabul kılat deydi. İmam Tahtavi rahmetullahi aleyh onun yani şarahında, animenin şarahında Marakil Falah'ta aytat. Nurli Zaşak'ta aytken. Mede aytat kim sadaka fitir bergen bolsa Allah subhanahu wa taala tutkan orazasını kabul kılat deydi. İkinci sadaka fitir bergen adam kedey kembagaldarga jardam beredi. Sadaka fitirdi negezi biz ayet günü verilet, жақсысы. Ayetқа бергенде ошол адамдардагы ayetta жақсы маанай менен айтпасын. Elдің бардығы жақсы маанайда сүйініп, құрсан жүрсін деп садақа фитир берилет. Екіншісі не болады? Bir адамды, bir мұсылмандың жүрегіні құрсан қыласың, аға сүйініш тартулайсың. Бұл çok ibadat. Üçüncüsü ulamalar aytат, Allah subhanahu wa taala günahları keçiret deydi. Allah subhanahu wa taala günahları keçiret deydi. Oşun üçün sadaka fitiri dagın özünçө çok ibadat, bunu beriş gerek bollar. Berбеген адам günahkör болады.